Raya kata pesakit hati Pematan yumle sebab Tuhan. Lebih susah mak ngandung kedanyo. Yang kejut danyo sayang kema baik lagi urung sayang kana. Sikalan urung si bak jalan. Ladum urung si seput mata. Tungkat tikrek gedok-dok tak ada jalan. Jak minta nafkah kana. Hidupnan dupno suumuro ya Allah. Baje gebekah, elua gebekah. Cuma bak jaro gepeng kadang oi remotuh di bibi le urang. Gecok gepaso lang kantong ya Allah. Kadang-kadang gepekoh jalan hana somat bak jaro, ipok li Honda dipok li moto tan sonitna. Na pernah long kalon tengkurung buta ipok moto. Meninggai tempat. Sabak mungkin di urung motonya hana itu punya urung buta. Sabak gejak baju-baju. Ipok li moto ya Allah. Mesak yuk moto. Tapi hanapat pegahaba. Amadih tanyo yang nama yang nak ayah. Bejit ke ladang ibadat mak tanya. Dahira mak dah jaga mak. So yang pesenang hati mak menyukan tanyo. Hana urang lain yang yatim pesenang mak tanyo. Hana urang lain yang pesenang hati ayah tanyo. Cuma anak yang pesenang hati mak hati ayah. Kadang-kadang urung cik dalam jalan jak pilih peluk aqua subhanallah. Gecok saboh-saboh di kematar saboh-saboh ke pasal lampang. Kepesapat kadang saboh empang merempok peng leribe demi kana. Kadang-kadang urung cik ga mekat on dalam jalan ya Allah. Gecok on kepedi adi tangin, guwing si tangin dalam jalan ga mekat on. Gebungkuh bu lemak di rumah ngoon pisang. Jangankan kuah mengkut dan kadang. Gebuh iya lang man lamplu aqua. Gelhat bak sedang titangin. Gowing titangin gejak mita nafkah demi kana. Tekacen uro dek nerasa dek necok titangin ne pedang binih jalan. Ne pleh bu lang on ne paju. Kuah hanangan imatan meling-ling ya Allah. Necok i aqua ne pleh lang bu ne paju uuhan ne. Hawa nengkut cuma jih nekalan bak warung sagai dalam kaca. Hawa ge iya dan sebagainya cuma iman gebuh lima lamplu aqua gejib demi sangkana. Sikalan bak jalan urung si dedang babak lampu merah. Gedun hana so yang bi. Kadang-kadang gedok-dok kacamata hana urung pegah. Hana urung pehah kacamata sidumnan hana didit nama getanyo. Hana dinitna ayah getanyo. Sidumnan sedih ma dan ayah bak demi kana mese-mese bak gemita. Tapi pakon tanyo lawiknyo hana tanit nama hana tanit na ayah. Mentang-mentang tanyo kaya tanyo tari dan sebagainya. Yang kejik hana so pesenang hati ma hana so pesenang hati ayah melainkan getanyo lain hana tungku. Yang kejik yang mentang udip bejik ke ladang ibadat. Yang kahana li tinggai berdoa. Cukup sedih dan gelisah apabila mak hanali di rumah kabih ladang ibadah. Tak semayang, tak puasa, tak meratib, tak berjakut, kadang hana sempurna. Tapi menyota ibadat, tak jaga mak, tak hira mak, 100% langsung ladang ibadat. Sempurna total. Karena ladang ibadat katanya cuma urung syik bandua. Hantamong surga menyurung durhaka ngan mangan ayah. Bemalim bekaya bahaya bercarang tak tetap terhenti surga. Tidur anak muda mak cukup berat malim. Cukup malim. Taat dia atas taat anak mudanya. Sampai hanai megawin bak dihira-hira mak. Nyan ban taat. Sabah hura gekun le. Ikun le anak nyan bak mak. Mak. Penya. Lunjak bak Kaabah apa? Ubud anak. Lu nak keliling Kaabah mak. Lu nak keliling Kaabah, lu nak ke labbaik Allahumma labbaik mak. Lu nak buat Quran bak Kaabah mak. Lu nak tamah ibadat mak apa? Bek kajak. Bek kajak anak mentua mak tidur di rumah ya. Munyo kajak kah hanangan lima bek kajak. Lu nak mak, kalau nak pubu masjid mak, lu nak ibadat bek kajak, bek kakubah mak kan. Mak yang katuha. Dia anak mudanya hana patih mak ai. Urang taat, urang malim. Ibadah hitran dari rumah. Ji grup dari rumah, jiplung. Mak gemat dadaro, ya Allah. Pakan menua anaknya, ya Allah. Long pekandung, long lahir. Long bibu di long hira, long jaga. Tapi tro ate jitet ate lun dan anaknya, ya Allah. Tetap mak gelit lam anu gasui dilikut. Anaknya gaduh ya.
Truk bak gelit-gelit karena mata karabun rebah ne. Lam gegara-gara tanoh yan hana mohol ya ne. Gemesek-mesek gua rumah kaduha hana sohira dan so jaga. Ane agam cuma saboh ibadah ijab. Ya ibadat bak Kaabah. Tahu-tahu kalau metro bak Kaabah merumpok saboh masjid Madinah. Itamong si mudanya dia ibadat dalam masjid. Tengah lih di semayang li ibadat-ibadat pula tengah mati meratib. Berbetulan pun nanggronya tengah dilit-lit pancuri. Di pancurinya sampai hana mempe karo muplung binih masjidnya. Truk binih masjidnya gadah pancuri hana maholi. Truk kenan truk orang kampung hana itanya yang pulain. Baiklah dalam masjid kau rum. Yang kenyanya pancuri. Itamang orang kampung dalam medimat dan mudahnya disempom dua. Medi beluh-beluh ya Allah dipoh. Kemang-kemang dipoh. Ikulah nama mudahnya long kempancuri pukon-kon. Cik sering merempok pancuri menoleh cuat agak pegat doa semayang. Hana long cuat long baik nepah long pun baik-baik. Ipah kebit-kebit. Icok anak mudahnya le orang kampung ime sebuah tempat. Ditup mata-mata. Icok jaroi pedu ada kaya dicok galang baci pam mekoh putuh jaro ipa darah. Icok jaro tikan dipinah. Icok yang tinggal ipu culok lamanya. Icruh supaya nyabek dibit darah li. Imat tekret tu ipedu ulom ada bateng pam mekoh putuh ulom mecok tekret icruh ulom nyabek dibit darah. Kabih le jaro ipuhah mata icok sikin ni culik na mata. Kena aculok isut ipa darah na mata. Iculik manduana isut na mata na mudahnya diboh na mata. Icok sesuatu ipleu dalam baik dibit darah. Icok na mudahnya le urung kampung di meme bajalan. Ipegat untuk ditakzir, dipegah baru kampung. So yang cemucu laganya kamu pegat. So yang cemucu laganya kamu pegat. Jaro kamu ko, anak mata kamu cungki. Tengah di babai seut anak mudanya. Sebab mantan babah. Long kan pancuri long. Nepo long bak mak long. Long durhakangan mak long. Long hana gebidin mak long jak bunuh long tetap long paksa long jak. Sebab long jak buat Quran long jak keliling Kaabah. Mak getamah ngebijak long tapi long paksa long pekerah hati long durhakangan mak. Nepo long saat ba mak long kan pancuri long. Tengah pegah-pegah habakan pancuri di urung yang ba kayoy. Nyoho tanak ba long mata hanali jaro katakoh. Kiban tanak puo lo rumah dah depat dah. Icok le urung kampung ibelah ba jalan. Ibadah hana mudahnya kahana mohole arah jarotan mata hanli. Cuma gaki ngan babah ibadah dilangkah dijak. Kamu jak-jak kada adih hana makanan. Truk bak sabah rumah bak jak-jak. Nabi sedekah kelong bacut. Kada long kamu ura-ura hana makanan long. Gekun le urung rumahnya urung tuha. Tinyak bijaro kono long pihana duh long kalen hana long dupat buh sinyak tun jaro kono mangalun buh sedekah hana jaro long kaiko tinyak juk jaro wi mentang pijit cit hana cit kaiko tinyak langkah kono long sinyak kalen atuh long manyak long bi sedekah hana mata long kai cungki pakon anak menan gata jaro hana mata hana yang na lung hang gebijak le mak lun lung nurakangan mak lung nak wabak mak ana lun tepat le mak lun nak lek mak ipegahanan di bai pegahanan pada hari yang kaburnya ya hana deh nyan mak aji dai pegahanan ke gegatan lung haya metuah trip ane wawo yang gegatan lung anu metuah nyoma tanu diklik anak mudanya wah di tapi nak mata hanali jarot tali diperubah atuh mak di. Dalam mak ilakai maah kebit-kebit. Leh rebah je dalam mak ni ke mak ya Allah ya Tuhanku. Munyo lagi nyo nabi balasan di hati hana yang durhaka ngan mak ya Allah. Nabi ya Allah bek malelon ngurung kampung ya Allah. Nabi kamonyo bu meninggai mandua ya Allah. Le ne kenyan doa mak ne kabul ya Allah meninggai bandua. Sidumnan malim sidumnan jitaat tapi bisa lagi yang kejadian wab durhaka ngan ma yang kejut ngan ma bek mayang-mayang abih nah putuh nah yang kejut so yang gat ngan ma cina tanda rezeki mudah nyanjit tanda ju ciga sih tayang ke ma rezeki mudah insyaallah mudah rezeki itu tanya udep han apa-apa tanya udep senang tapi si jaga urusi
lebih rayuk mak dengan ayah. Kaya mak. Lebih rayuk jasama dengan ayah. Ya mesti nak juk peng ke mak mesti 10 ribu ke ayah juk 10 ribu merdu. Hai kan koh merdu. Sedaya ayah kepuka koh merdu tu iron ayah nan kandung. Mak na kandung mak ke pelahir. Di mak tanya demi kana getem ikut bahasa na. Nyo kan? Pada tu ana maya kai ikli nubuh bulang peluk nume kalau jalan lalingku. Ni ikut bahasa haji padahal tanya mak ikut bahasa nemit hanjut relah tu. Mak ikut bahasa nemit hanjut relah tapi karena demi mangai pajobu ni ikut sidumnan ron kana. Nya kan mak? Dah bahasa nemit. Kadang hai tem pajobu lepas motor. Ato. Nyanto kan bahasa haji ya. Maya bahasa tanya apa motor? Mato bahasa haji. Ato. Jobu itonya iton tu lepas mi aong pada kami iong apa sibe jobunya antik bi sibe jobu antik jak watubum tubum antik jak andang ayah iyeun jobu abju kana gepuhah dro gehah ti tapi dro pajuh angin nah kan mak entah haro tu nah kana bebu gerah nak pajuh sebu demi kana nyan bak gejak-jak ge pelalai tanyo sampai tok dalam pohon jerat nak gedhe bacut wah ke menyahai tem pajuh bu ge klik kepik wah ke Sampai abah ke doa ya Allah nabi anak bersihat berpenyangumu sampai abah mak tapi abah anak tak katanya ke doa ya Allah tak terima mati ko hae dihirale tanyo ke doa leke apa mati tapi haba mak hantom pernah leke mati anak hantom ya Allah berpenyangumu sinyak long mata sakit ya Allah gemu pet geduk bin hayun gemu menjaga-jaga di tengah malam getron uyup gak pot olawah gebuh bak perut tanyo ge mamoh ranu ge pruh alaidong tu ge cok menyo pelik gebuh lang ule be nyanyak lepi ule tu gapok pucuk panjo gebuh gebi dan sebagainya demi nyak pulih tengah malam ke debit tapi kita nyawa tak sakit mata remah sakit ge yubahan tak ba anu baju nah ya hai tem peding mak li kau hendak nak napa nah menyomai hai tem peding nai pe mai merdu me iu dok ko yo dikot lama niga air nu berjalung menyomai i me pedik sepah ong yan ilikot ukulam deknya digai puluh honda ilikot uku itu menyomai hana padahal yang lebih tapu mulia so mak yang bibu tu yang semano tu yang rah tu yang rah baje tu so lain makan mat tu yang kejit ma lebih tapu mulia rayuk ma ngayah ya hana lima sedih tu yang kejit jak pak kubu malam Jumaat gua rumah yan seribega gemuhoi wak pintuan handu nang kalon pandai deuh sebab hantai nak buat gaduh hampir rimung tapi kejit kakai tu merimung ada malam Jumaat nama wak pintu seribega gemuhoi ya nang kejit asal malam Jumaat sedekah bek puduk-puduk bu pada pu asal ka puduk buka kubah yang bacut bawa arwah ka bawa menok entah arwah lagi peh bawa menok baik ya hanjutlah kakai menanam asal malam Jumaat cok bu sebuah pingan sedekahkan yatim niat ke mak cok peng seribe jok kan yatim niat ke mak jok peng seribe nya nyepak sedekah apa niat naju ya Allah dan kuno putra pahala ke ahli bait menyonakeun ahli bait nyan man sabah keturunan seribe truk seribe sabah keturunan padung sapa lang kubu nan dudum papoi mong ipi aja po ribe tabak kurun ni ada am sedoh ribe nahi bulele do sibe tapi kerja sedekah tak taluh lang kantong ikli ordo tapi ikli ordo asalkan urus sedekah itu dia wardo ikli tapi wahai handa cok ji on ribe igrok iup jadah long menyana emerdo ikut ribe lewat kah nak emerdo miup jadah lu abetat
tegalom. Ikli ordo, ikim oleh merdu. Nam pernah masa sahabat kedekah anak ke rumah yang gerdah igro-gro ikli-ikli hanaroji. Hanaroji ikli-ikli nak rumah dalam plastik ladom ikli-ikli hanaroji sedekah. Menanci peng igro-gro. Kerja peng ordo ikun lam. Mendeh long buai merdu, mendeh baik ordo. Tapi hanaroh long menyobak bantu bola tapi roh-roh ke merdu. Mana kerja juk peng ke mak. Raya mak dengan ayah kan ya? Kalau jaro omong ni, ibu jari. Kahana bapak jari? Hana ibu sid. Quran umul kitab, ibu kitab mak sid. Hari-hari ibu, kahana hari-hari bapak. Hana ibu sid. Tolong kota-kota raya. Ibu kota. Kana abuci kota. Hana ibu zid. Yang keraya ibu, yang kerja beraya je sama. Yang kerja lebih-lebih tanya mak orang raya tak cuma ada. Pak tak cuma. Bakdo cuma. Cum-cum mongboh. Yang kitab Anawadin tulis al-qiblatu khamsah, bermula cum-cum itu limong. Belum pegah limong boh kalau menempot tembok penicum. Ciuman ada 5 macam. Pertama, ciuman rahmat itu terjadi pada anak kita. Kedua, ciuman mulia itu terjadi pada orang tua. Ketiga, ciuman meninggi itu terjadi pada tangan raja. Keempat, ciuman ibadat itu terjadi pada Hijr Aswad. Kelima, ciuman syahwat itu terjadi pada wanita. Mongboh. Yang leng kelimang. Sebab cuma ini nyamantri lagi rumbuh menyembah PBU kan. Nyomai hadim jom. Dalam kitab An-Nawadir al-qiblatu khamsah, bermula kecupan itu 5. Pun cum rahmat cum ane. Nyan tho yang cum ane cum rahmat. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah gepegah 3 cum 70. 3 cum ane 70 rahmat. 3 cum 70. Tertubuk beliau. Watro si beliau. 3 jam 70. Hana pe habilung concom mentong. Yang kerja yang le rahmat mak. Tak macam mana? Kecuali lekim. Kecuali le 3 jam 70. Lalu mak tanya saking sayang kanak tengah gue tengen kecuali hukum tak kelang pelam lah. Rubah tengen tengen anak ulai lalu hop. Ada ke peh layan sekolah tengok kecom ana ju kagot tengok ni gejaya krik pakan ni klik thinya mana udah pun mai ke apa hai klik le deng kumit sek lagi kawat ke 3 kecom 7 rotung semangat kerja enemy yang kerja mak le rahmat cum mana cum rahmat ang kerja mana boleh le ya le rahmat bet tak tubit kena simpang kai tulis babalih cukup 2 wabah yu mana tabah ruk lemon tabah poi lemah kabeh mana boleh thot tham mana ajum tekan japrolet makin le anak makin rahmat cina jauh belang na anak tiplu drone tiplu he lam belang plak plup genetik lam belang tak jai di tidro lut bije tidro tarik rambu tidro boh samponi tidro tak boleh atung tidro angkut bije yang tidro pilih kiong mah yang tidro ya blo iya kedeu kude mak ngayah cupe-cupe temuk rangkang ro tak jai anu mamanya dua boh anu anak soya ublang makin le anu makin rahmat ya kan katuha ro anu katuha kabeh no pekawin rumah bini hadron mandum
Iron kat sakit-sakit, icok le anak pun ni puak baju 2 malam. Bak nak kedua leh malam, bak nak keleh meput malam, bak nak kelima meput malam, bak nak keenam 7 malam. Pokoknya drone mati baik puak-puak. Le anak. Nyo anak 2 boh, saboh Medan, saboh Jakarta. Drone kat Doha. Menda selok-selok tu kelembu dengan Yashi. Panen nak tapak long kat Doha, kata kelembu kata apa? Selok le kelembu. Pengalang-alang. Mengalang-alang ada langkah. Podalah lo, ngade mana? Angkat tengah 2 ni no. Gekele buci, kena aku bahabe ke telepon. Hana ke doa telepon hanya ke. Alah kibang bag degon-degon kai tamong. Tring kai lup ke di Medan. Assalamualaikum. Salam pun nama. Nak kawawa agam. Hana mak nyo tengah sibuk bacut mak nyo tengah na hai tengah nyo tengah keadaan mak tengah minta peng mak lewnya pun mak. Nak kawawa agam ayah ko jerit. Kata oh lihat buci biar kau pegah jerit. Nak pegah mak ba ayah biar tak nabi baju bom pelam. Apa nak mak lain pun nak mak. Hana mak nak pelepeng tu lung kirim mak beng hanja nak coy gop. Bukan le mak bos tengah sibuk baju kau. Kau mau Assalamualaikum. Kau lah. Yai wo tan. Yai wo hai wo tetap mana yo. Nah sabar tu Jakarta yang pitemon. Sampai keruh di rumah ane wo namit. Tabak anak dit. Kejut tementeng mana aju. Baik yo ane dua. Hai tungku tak puja reung yo tu anak manya. Menyo memang hana rezeki mati mana anju mat. Menyo hana rezeki meninggal. Kabeh pun ingat payang-payang dat. Angkeje urun zaman keun atha meninggal urun peukeun. Kabeh rezeki. Kenya keun emang betul rezeki. Bru hanale kegonyan, angin hanale. Siapa hanale? Menyaudek pe hendak depu baju. Maka keun tak kabeh rezeki. Ya, angkeje mak mana boleh le nyak le rahmat. Cum rahmat cum Anemi wa beut. Cum. Dadon nemi makruh kai. Ipi sung kuy mum. Assalamualaikum. Yang tengok dengan aku masuk ada pinggang ijak god budak-budak pakai jujur lebab teruk pintu. Ayah alik nek kejap lagi. Assalamualaikum. Hai gogok dah. Nangon dia kibat. Assalamualaikum. Alik nek jawab. Tengok mati hebat li. Tajam. Mana buka? Oh si Marwan kai hebat. Tajam. Ikal ni mit mak hoi le. Ranuk tak muka preh le. Cum mana? Rahmat. Yang kedua cum mulia. Cum mak. Ya, cum mulia cum mak bak dah. Tamat bak kuduk mak, temak kena desuk 3 tu mak. Prah dah cum. Lain dak go agam. Beklam kudu buah. Hai mak. Dupno karayu lung mak, umu kalhep loh 5 tahun mak, baru 3 aku cum dohoro mak. Doh sintan, apa amlah ke kalau ku cum. Doh mai, 3 baru cum. Yang duduk nakal ni. Cum mak, dah cum you bak dah cum. Kekele mak. Alhamdulillah ni. Wate orang raya wa bak mak. Kuah kuih. Pi kuih keruh. Karah. Meruku. Badar tu. Ego mak senuk tu. Sega ngam badar tu apa teng tap patah ego. Ladom nai wa bak mak ruti ni bi blo sabapak. Ruti ni bi sabah kopi cak rosa sabah lihat setahun dah. Iwa kon duai 5 iwa. Ji sira permoh anak lah. Ba mak le malam. Pangkai ni bi breh mak di kampang abe pejo 5 Anak ipah na batat. Boh giri likut mau kabi pot tu be kabi wit. Boh sao kabi pot. Hana batat le malam Watai awo lek mana 2 boh lom. Pangkai ni bi 2 be tengok. Gegel mak menyong modelnya kawa orang yakub kawa leh. Kawakah kau lebat tang kana be. Ya inang yang makruh la makai. Watai woi tu mesu nencien ma jero mak. Ai mak eron nencien ben tu li orang kadu hareut tu pak mon mai kena ku tu ilung. Ka 2 manyam lom. Pangkai ni bi. Cipu aku ibu mak mangamangat, bolu kukus, boy. Ada-ada kat ana. Belum masaboh. Black Forest. Ada pajuh 5 mukulupuh abah.
Ngekul lemak gedang awak, kuih kah puah kah, ma habis melabu apa